Mına ökö 110 деп атасың, ә? Мына тайлар. Мына тай ökö 110 миң деп атат. Тайларың жаштары кандай? Ургачы эркек болсо айтпайт. Экөө тең ургачы. Жаштар майда 1 жаш болот. Мына 1 жаш дейт. Экөө 110. 100гө берген жокпуз. Мынакей. Телефон номерин айтып койчу. 707 68 44 93. Мына мындай телефон номер экен, мына мондай тайлар экен. Мынакей. Эртең бир сүгүнү көрүп каласың, эртең бир сүгүн. Келек жаңылыктардан мурунку деле чыгар, мурунку суота мына тай тарткан болсун керек. Алынған. Канча? Моосу 26 болду да. 26, болчу. Наркы эми 25. Наркы 26. Жаштары кандай ушунун? Жаз байкем тез кабарбы эмнеби? Жок, белек жаңылыктардан. жазга получается 1 жаш болот. 1 жашка, 1 жашка мынакей. Мына жазында 1 жаш болот экен. Мына баалар кандай болду дедиң, ошону монуку канча могу? Мо 26га алынды. 26га, бул. Мо 25. Мына бул 25. Мо 26. Ургачы эркек тайлар. Эркек бары сатып алдым. Эркек тайлар экен. Жакшы сатып алыпсың. Мынакей. Ушундай бааларга сатып алган экен. 38ден болот, Канча жаш булар? 1 жаш болот, дейм. 1 жаш болот. 7-8 айлык улундар да булар. Телефон номерин айтып койсуң. Телефон номербу? 555 55 55 42. Ушул телефонго чалып мына тайды сүйлөшө берсең болот экен. Ондай тайлар бар экен да. Ондай тайлар бар экен. Булар баары эле бирдей го дейм баалар, Жок, ургачылар кымбат 45. Ургачылар кымбат 45, тигин могу өкө ургачыбы? Аркы четис ургач. Бул өкө эркек экен да? Мына момда могул эркек тайы. Мына азыр аркысын ургач. Мына могу ургач тай экен. 45 миң деген мына ургач тай уш. Номерди бере береткен сен салбай дегенсиң. Мына момдай. Мындай тайлар. 150 миң дейт. Мына могу айгыр. Мына 150 миң дейт, мына семиз айгыр. Ming. Mamamda da bir ağır durat 100 ming surap atkan. Semiski. Telefon numarını aytıp koy. Telefon numarını aytıp koysun. 501 675 665. Mana Özün tartıp koysan Uşul telefon. Elin bari bilek. Koy. Görüp koy. Ayka. Bu telefonla jaspayla koy. Mana El özüne bilek. Mana onda. 100 ming surap atkan ekan. Mana. Onda suluv erkek tay turat. 50 ming de var. Bir jaş mı bul? Mana iyunda bir jaş bolat ekan. Tamamda tay. Telefon numarını aytıp koysun. 0554 He. 83 83 17. Uşul telefon numuru. Uşul telefon numurga çalsaňar bolat. Momday. Ya. Mana 130 52
Mına 52 ming'e. Mına o tay eкен. Urgaç tay ul erkek. Mına erkek tay. Mına. Ha. Tigi qancha dedin sarqını? Mına 21 deydi. Mına 21 deydi. Mına çoң 130 ming'ken özü minip жүрген. Ақсақал өзі миніп атқан жылқы. Мінекей. Mamda da taylar 50 minglik taylar var ekan mamda. Gün жағынан emet qo'yatpay. Mana 50 minglik taylar. Okey. Mamda. No erkek taylar ekan. 50 minglik. Yo'qotgan erkek mi? O erkek. Ha, yo'qotgan erkek ekan. Mana 50 minglik. Aşırı betken mi? Mına 32 mingden onda kulunlar var ekan. 32 mingden deydi. Urgaçlar erkekler bu. Erkekleri. Var teң erkek, he? Evet. Mına onda 4 bas turат, 4 teң erkek ekan. Tamam. Telefon numarasını aytып koyuyorsunuz mu? 75, 71, 23, 72. Mına uşul telefon var. Mınakey 4 bas erkek kulunlar var ekan. Şu kişiye çalsan oladı. Onda. Mına mamda 100 ming var. 100 ming. Kirelekte. Gibi? Yeni yürümet olası da. 3 asıydı. 3 асы ekan. Yürüde жүрgün. 100 ming yurda yurgan ag'ir ekan. 3 асы. Mana semiz ekan. Okey. Ha? 100 alasın. 100 alasın. Tam var 100. Mana 100 mingga. Yakında otar. 100 mingga so'radi mana. Mana 3 асы. Veremez. Mana savdo bo'ladi. Ne olur? Mana жаңағы айғырды қарап тұрышады. Сода жүріп жатыр. Mingi böyle. Mingi jыл алдыма барып. Mana Amerika. Onun nasıl? Evet, Bunlar yakında yapsın. Hopa! Domunu basılgan, kanap durun, uyuru var. Ha, tartpay mana.
170. Mına Ayrıca belki blogger var mı? mına var. At. Gel alalım. Mına momda. 200 ming dep so'ratgan deydi. Momda bakın. Два с половиной года, говорю. 2,5 жас, 2,5 жас екен. Вот только обучили. Обучили то. Да, только обучили. Жаңы эле үйрөткөн экен. Мына үйрөтүлгөн ат жаңы. Улакка да бул, Да, улака. Мына улакка жаңы үйрөтүлгөн экен. Канча деп аттын бул? 200. 200 миң деп ушуну жаңы үйрөтүлгөн ат экен. Терде түкер суу жаңы эле байлап койгон экен. Канчадан болот ат? 70 oldu. Мына 70 миң дейт. Айгырды. Мына семизген сойгонго деп бул жерде соода болуп атат. 70 миң. Канча жаш ушу? Я шейкасы. Экасы, Экасы екен. Мына экасы дейт. 70 миң. Мына бул да 70 миң екен. Амандай. Berdiğin жақсы da ertemine verirsin gerek. Az daha ver. Biraz daha daha. Пава, я. Кай YouTube'га Kaç kanal? белек жаңылыктары деген. Böyle canlıklar. Канчага сурап атат ушуну? 65 kez sonra. 65ке бербейт ата. Мына 65ке ушуну. Şu zaman lazım. Мына сурап аткан экен. Соода болуп атат булга. Herkes şu zaman ver. Ben onu bana ver. Муну да 70 деп атасыңыз, Satıldı 70. Сатылып кетти бул, He, Мына мага сатылып кеткен экен. 70 миңге мына сатылып кетпиш. Yo, YouTube. Qaysi? Bazar болады. Мына 80 миң дейт, Бегі бол бұл, Мына бегі екен. Мына боз екен, боз. Қанша болды бұл? Мұны ай боз болған. Мына 2 айдан кейін туй тұрған бегі екен. 80 миң деп отыр. Мынандай бегі. Açan to'xtagan. Qayerda? Sonda birөө турат. 65 миңге деп мынау. Beş mi? Altmış beş binge. Belki. Ramamda birası. Kança dedin basın? 80 binlik. Birası iken bu. Hadi. Ama birası 80 bin. Soda olatkan buna 65'ke ketken ekan. Buna 70'ke getirdim.
Ulan var ki. Çok şu sağda otam. 80'de Kaçağa da zaten bunu. 65 deydi boluşu. 60 berip atat. Arulakta birden serket eştek. Urat kaytpayt tamla. Kaytpayt. 200 millik at vurdu hazır. Buna olak. Atı kılıçkası var mı bunun? Kiliçkaz pulya. Puyla var. Kaysı rayonda bu? Ikinci pulya. Ya, kaysı rayon? Kalsordan. Kalsorda. 200 ki. Çok özgün Taza Karabay. Buna 65'te ulak eken. Kaçağa? O em 80-70'ten kam satmayın dedim. 65 kaldılar dedim. Kaçağa dedim bolary. 65 kaldı. Oşoğa berip koygan de neme görgön. Kaçağa. Bozardaçı bunu algandaçı. Moğdan sonra öyle tavlak kılıp koydum. Bozarda algandaçı. Ne de buraya soda kıladı. Anam o şerdi. Nar verip Qanday bolary. Bunday qilamiz. 62 ming so'm ekan. Sen da baxtli bo'lsin, bul da baxtli bo'lsin. Nar verib yo'q. Erkek. O ayakta Yo'q. öldürüp koydun ayakını. Nazamir aka benim shunga qarab shu o'ziga ketsin. O'zga kelsin, o'zga. Buna soda oladi. Bolan bir o'ynasin, bir sarka. 62'ye de. Zamir, koyun ver. Çay içmesen çok keyifli de içersin çayda. Yo benim çaydan da az yesime promosyon. Yo'q, men qara. Zamir. Ver endi. 5 kalıyor ölmezken. Nazamir aka shunlarni ko'rdingiz mi? Beringa o'zingizga. Duruyor tatilde mallar. Zamir. Yaxshilar oldu. Bu ham realni aytib o'rtasini qilishadi. Men qarasam, yo'q keladi. 65 kaldı dedim. Köyün alıyorsun her bunun paydası var. Köyüm pazarda ya. Bozorda tushib berasiz Zamir sen de. Hem ovalar 80'den düştük mü? 80 so'rab otamiz. 62. Yaxshi toza Qarabay ekan. Ulağı cindi de razı ol çavas O'ziga haram. ketsin shularni. Ya bunda başlarını ham ko'rsatib qo'y, başlarını. Naq Qarabay ekan. Aralashma emas. Jan. Bir tunda. Bunlar aktör ortatal. Buna hem. Buna ki. Ya moshni atgan. Ya bunu mingga ham armandan, mingga ham armandan. Qancha to'xtadinglar endi? 62 ming so'mga berib aytadi. 65 ming deydi, bo'ldi. 12 kilogramdan jemje aytgan. Ya 12 kilogramdan jemjeybe. Can yok el Luka. Ya bunda qil. Meni hoş bo'lmaydi. Buna attı 60 ek veriyor da. 65 kaldılar dedi. Tamam bir kengeş koydu adam. Buna dedi mayadı. Aldan. Aldan. Ayından bir tıraş koydu. Evet, aldan özümde özüm. 63. 63'e ketdi ya. 63ga ketdi mana toza Qarabay. Ulog'i garanti ekan. Jindida. Mana ki. Uloq chavib rohat olasan. Ulog'i garanti ekan. Ulaq Yuri buna. garanti ekan. Ha, 63'e ketdi buna ulaq. Ulaq buna. 130. Buna bunda ulaq. Ulaqqa iki at turadi 130 deb bular. Tamamında bir özü. Tamamında bir özü. Allah atlar. Oh. Gene madre. Ha 130 dedi. Onda 130 dedi. Mına Bishkek Sarı Prigorodny pazarında жүрөбүз. Бүгүн ишемби күн дайыма ишемби күндөрү ушул Prigorodny ишемби күндөрү иштейт экен. 6-чы күндөрү демалыш күнү болсо сокулга кетишет экен булар. Анда. Мына бүгүн кызуу базар жүрүп аткан экен.